31 umurongo wa gatatu n'uwo murongo y'irusoma. Igitabo cy'Itangiriro 31 umurongo wa gatatu. Usome mu izina rya Yesu. Uwiteka abwira Yakobo ati, Uwiteka abwira Yakobo ati, subira mu gihugu cy'abasogokuruza, bakwara abantu inyokorome, nawe utangiye kureba uko atangiye kukureba n'ijisho ribi. Abo mu isi batureba nabi, ab'iyi si tutaba mu rugendo rumwe batureba nabi. Aravuga ati abantu batangiye kukureba nabi, na nyokorome batangiye kukureba nabi, n'ababyara bawe batangiye kukureba nabi. Kandi ubwo yari afite abana 11, yari afite abahungu icyo gihe bose bari kurya. Yakobo yabyaye abana 13. Sibyo? Yari abagiye kuba 13. Yabyaye abahungu 12 n'umukobwa umwe. Muri abo bana icyo gihe yari afite abana, Bibiliya ivuga ko yari afite abana 11. Umukobwa ntibazavuga umunsi yavutse. Buriya abayuda bari bameze nk'abandi bo mu kindi gihe n'ubundi. Ntabwo mvuze mwebwe, mvuze se. Mvuze abandi bo mu kindi gihe. Ubwo yari afite abahungu 10 atarabyara umuhungu wa 12. Uwa 12 bamubyariye mu rugendo bataha. Namaze kumubyara arapfa. Ariko aravuga turabizi batangiye kukureba nabi, ariko hari icyo nshatse kukubwira kugira ngo amashimwe yawe agaragare neza. Taha icyo ngusezeranije. Avuga ati, subira mu gihugu cy'abasogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Amen. Niryo jambo ngo tuganire umugoroba. Nanjye nzabana nawe. Haleluya. Ndagira ngo mvuge kandi ndabivuga mu ndimi zitatu. Hari ururimi rumwe zarumva bishatse kuntorera kandi bikaryoha. Ndashaka kubabwira ngo kugira ngo dushime Imana neza, amashimwe yawe agaragara, amashimwe yawe amurike, ni ukubaho kw'Imana muri wewe, kuwepo kwa Mungu katika maisha yetu. Mu Gifaransa naho biza bivuga neza mwebwe abacungu, ni présence de Dieu, présence y'Imana. Ibibazo dufite muri iki gihe aka kagoroba sindi bambaye iminota 40, ntabwo ndinda turashaka kwinjira mu mashini, nimurangiza musubire mu mashumba nanje ntahi wacu. Ariko ndagira ngo nkubwire présence y'Imana ni ikenewe. Muraho pasteur, dukeneye présence y'Imana. Ingo zacu zikeneye présence kubaho kw'Imana. Imana dukeneye Imana ituye muri twebwe. Dukeneye Imana igendana natwe. Dukeneye Imana turarana nayo. Dukeneye Imana tuzukana nayo. Wa mwana yaririmbye w'umuririmbyi aravuga ngo Imana yacu iratwegereye kuruta uko umwenda wacu twegereye. Dukeneye présence y'Imana. Nibwo amashimwe yacu azatanga umusaruro. Haleluya. Amen. Nibwo amashimwe yacu azakora imirimo. Ndamwira biwacu abayumbe biwacu bavuga ngo iyo mwanezerewe rero tugomba kubona amatokeo. Kandi ntabwo mushobora kubona amatokeo mufite akajagari. Kugira ngo ubone amatokeo iyo twagize ibyishimo ngubu tukagira ibyishimo, amatokeo agomba gutokera aho ngaho. No kugira abantu tumwe muhagaze, mwe muretse imigeri, mwe muretse n'amapera, mubwira abantu bafite ibyifuzo baze dusengera ibyifuzo. Ubu hari abandi barwayi bakeneye gukira, hari abandi bishwe n'amadeni, hari abandi babuze amafaranga yo kwishyura. Bwana sifiwe. Amen. Hari abandi bafite indembe, hari abandi baremejwe n'ibyaha, hari abandi Imana yabavuyeho, Imana yatandukanye nabo. Rero mubabwire kugira ngo tugere ku musaruro. Bwana sifiwe. Haleluya. Tugere ku gikorwa gikomeye cy'amashimwe, nuko Imana iba muri twe, nuko Imana itura muri twe. Haleluya. Yo haleluya. Soma Zaburi ya 91 umurongo wa 15. Zaburi ya 91 umurongo wa 15.
aravuga ngo azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza mu icyubahiro. Amen. Barashe babyumva, kugira ngo babyumve si umurongo wa mbere. Umurongo wa mbere aravuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose, utuye mu rwisho rw'isumba byose. Haleluya. Amen. Soma neza. Uba mu rwisho rw'isumba byose, uba mu rwisho rw'isumba byose, azahama mu gicucu cy'isumba byose, azahama mu gicucu cy'isumba byose. Yo, haleluya. Amen. Uba mu bwihisho bw'isumba byose. Uwo nguwo utuye muri yo, uwo nguwo Imana iba muri we, azamwambaza kuko aba mu mutima w'Imana. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Atuye mu mutima w'Imana, imubundikije amababa yayo. Nukomeza gusoma igice cya 91, yaravuze ngo uwo nguwo atuye mu moya y'Imana. Bwana asifiwe. Uwo nguwo atuye mu moya y'Imana, uwo nguwo abana n'Imana, uwo atuwemo n'Imana, uwo atuye mu Mana. Tushobora gushima Imana ngo ubone matoke utaba mu Mana, kandi Imana itaba muri wowe. Haleluya. Ya ku murongo nakubwiye ngo usome wa 15. 15. Azanyambaza nanjye mwitabe. Uwo nguwo azansaba, azanambaza, azantakira kugira ngo agere ku mashimwe, nuko mbanza kumwumva. Bwana asifiwe. Azanambaza nanjye ngire mwitabe. Ariko uzaruba ngo yakwitabye ngo yabaye compose. Muzamumva ko babivuga ngo yabaye compose, siko babivuga. Oya byihorera ibyo bivuga mukecuru arabizi ko bamuhamagaye abakompoze. None siko mukecuru ko bigenda, bamuhamagaye abakompoze. Ariko barayuye. Ariko Imana yacu yo, ese turayikompoza nayo izatwitaba. Iyo turayihamagara ndabishobora ngo twayibuze. Abaza bayibura ni abataba mu bwihisho bwayo, abitazayitaba ni abataba mu bwihisho bwayo. Ariko abatuye mu bwihisho bwayo, niyo yaba umukecuru, niyo yaba umusaza, niyo yaba umusore. Muri bavyo ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana. Siko muri byavuze ngo ndetse n'umwana muto uba mu bwihisho bwayo uzi gusenga Imana. Bwana asifiwe. Azayambaza na izamwitaho. Haleluya. Yo, haleluya. Uba wicaye mu ngo cyane mvuga babaga Morodekayi yakamejeje byarangiye, kandi ivyo yatanze ibigiturire, yamaze gutanga igiturire ubwami, kandi yatuguze, kandi amasinyere bamaze gusinya, bateyeho ikashe y'urupeta rw'umwami. Byarangiye, urupfu rwatugezeho. Esteri nta kindi yavuze, yaravuze ngo dushake presence y'Imana. Haleluya. Kugira ngo tuzagere ku mashimwe abayuda, tubanze dushake presence y'Imana, dushake kubaho kw'Imana muri twebwe, tushake kuwepo kwa Mungu kati yetu, tubanze tuyikurure, tubanze tuyishake. Abama ngo mubwira abayuda bose iminsi 3 tuyishakisha. Haleluya. Yo, haleluya. Sikuwa ngo turiyiza kama ngo Kristo mwonye singo arastoma, imbavu muzirwara nuko mutagisenga cyane. Yaravuze ngo mwe muretse bya estoma, urupfu rwaje. Estoma si ikibazo. Mwe muretse by'abarwayi, mwe muretse by'abana ngo abana bararira. Ati ntabiri mwese mwiyirize, dushake Imana, dushake kubaho Imana muri twebwe. Nibwo nanjye nzasuzugura iby'ibwami, nzasuzugura iby'ibwami, nzaje ibwami, kandi ningera ufite presence y'Imana, nzatahana amashimwe. Haleluya. Yo, haleluya. Yo, haleluya. Yo, haleluya. Barangije iminsi 3 aja mu rugo rw'ibwami. Agezeyo kuko yuzuye ubwiza bw'Imana. Imana yabwiye Yakobo ngo naje nta kintu nzakora, nzagendana nawe, kandi ningendana nawe igihe cyose uzahora n'amashimwe. Ningendana nawe igihe cyose uzahora n'amashimwe. Ninicarana nawe, nindara muri mwebwe igihe cyose muzahora n'amashimwe. Umwami ngo amukubise amaso, abona ubwiza bwiwe burarema. Ntabwo tugira ubwiza ngo twambaye neza, tugira ubwiza ngo twise. Yuko Imana ituye muri twebwe. Haleluya. Haleluya.
nyuma yo kubaho kw'Imana mu bayuda, nyuma yo kugaragara kw'Imana hagati mu bayuda, muze umusaruro kugeza n'ubu abayuda bazagira iminsi mikuru yo gushima. Impamvu dushima ni uko Imana yagaragaye hagati muri twe, kandi Imana izikora ibitangaza yikwituye muri twe. Yaravuze ngo zagendana nawe. Haleluya, 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 haleluya. Iyo usomye igitabo cya Samweli kiriya cya mbere twasomyemo, ibice 25 umurongo wa 17 ugakomeza, Dawidi yari umugabo ugendana n'Imana. Atumye ku mugabo bita, yari umugabo bitaga ikigoryi, umugabo bitaga Nabali. Amutumyeho kandi babanye mu ishyamba, Dawidi amugirira neza kuko ari kumwe n'Imana. Uko byagenze, Dawidi aravuga ngo kuko usuzuguye ndahiye Imana ya Isiraheli, nta muhungu n'umwe siga muri ruriya rugo. Ngwagurutse amakuru aramenyekana, kandi nababwiye ngo ntata bari abagabo bagiraga za maneko. Amakuru aramenyekanye no kwa Abigayili, umugore wanjye, umugore wa mugabo Nabali. Baramubwira ati Dawidi araje. Ariko uyu mugore yari umugore ugendana n'Imana, ashaka amaturo, ashaka amata, ashaka ibyo kurya, ajya ku ndogobe n'abagaragu. Agezeyo kuko ari umugore ufite Imana. Haleluya, kuko ari umugore ufite Imana, apfukama imbere ya Dawidi, Imana imurimo, apfukama imbere y'umugabo ufite Imana. Bwana sifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Nakubwiye kugira abagabo bagira Imana muri bo ni byiza, kugira abagabo bafite Imana mu ngo zabo ni ukuri n'umugisha.